Beriçel Rujan, Duruja ne mijdar ede, carek edin balafirin bir pilot, en devlet Türk adagirker erişek avvana, biser bajarı Kamışlo'yu Rujava'yı Kurdistan ede pek ani. Darmanca eriş ede, se sivil yak malbatı şehit bun. Dinavda kalameri 82 sali, ye binave Yusuf Gülo, u her du niviyen vi bun Ermanca balafirin şer en Türkiye. تزانین کو مالبات گلو مالبات کی ولات پارز و خودی کدم جبوه جیک دولت آتر به سرپرشتی کوجر سردم اردوغان خستیا پلان آخو کو هر مروه کی به دو زاگل خورب دلسوزه و به آرمانجا سیوکاستین فاشیزمی ایریشا کل قامشلو پیکاتیه نه ایریشای کمینه لبله دناوا مهکه ده دو ایریشین بالافره دو ایریشن بالافره درونه لکوبانیجی پک آنین و سیویلین ولاد پارز هدف گرتن و شهید خستن دیسا جدست پک شورش روجاوا و ایریشن به وی شوایی هوانه پک هاتنه و به صدان جن جوان زاروک امرو و تمن مزن هاتن قتل کرن ev dijminahiya kul beramberi çavên cîhanê dawam dike pêşketineke xeternak e û dêle ku gelê me bi gîştî dibe metersiyê de jiyan bike ji lew re tê xwastin ku helwestên cidî û tund li hemberî vê hovîtiyê bên dayîn aliyên girantor û rêxistinên mirovî berpirsiyanên vê rewşê ne ji ber ku plana dewleta Tirk berdewam kirkirina gelê Kurd û azadîxwazan dike لسر و بینگاهی اموک نونرتیا پیاده لباشوری کردستان لسر ناوی همو اندام و حوالین خواهین لباشور لهمو به همو هر ساخو و وان ایریشان شرمزار دکن و بانگ لعالین گرانتور و همو سازی و ریخستنین حقوقی و مروی دکن کو برکو برپرسیارتی خرابن و داوی لوی هویتی بینن هر وها بانگامه جهمو پارتیین سیاسی و هر کردکی آزادی خواز رهه کو یکیتی آخو خورد بکه و دنگ خو لهمبر ظلمه بلند بکه امجاره کدن دبیجن کو ev êrişên faşîzane tucarî me ji dûza me û rêxistina me dûr naxîne berûva jî wê ji her demê zêdetir em bihêvîn û îradeya bilind li pey şûpa şehîdên xwe ne û rêya azadî û têkoşînê bilind bernadin. Bijî berxwedana Rojava bimrê dagirkerî şehîd namrin. Şehîd